Asem yidiko, asem yidika. Asem yidiko, asem yidika. Inna beka. Akwesi insia. Commander 6. Kano seni etie. Dabia makacho sebe gibrania kano seni esimi etie. Yemfe bin kao, yemfe bin so, emfe mfrimu. Enano pe etia wa. Minu mene ya asem yidika. So my phone lines ni activated. Komo aye diye. About the strike action declared by labor unions on the fight against Galamsey. So phone lines near 0302 211 701 0302 211 702 0302 211 703. And penny in I say, here you know who check when bit me a fast bit me up quite sad way. But for me, my questions are media. Now make her pay 8 yawa. And they say the fight against Galamsey no say opepano ama ni adwen say be banning either small scale mining and say mining in general for so be amaso. So tis in 4 years adwen hu biem. Let's ask for the commitment from Ghana from Aban ebe si obi biye a obi kan ewom the commitment. Se opepano ama yentu ya dream. Ebetimi abane mining for the next best 300 years. Ebesa akwa babesi baby esina. Ebesa akwa babesi baby esina. There be asa the fight against illegal mining started. There be asma bisa mo say. So communities na yeye sa illegal mining no. Or more express concerns about the devastating nature of Galamsey. How worried are they? Community, maybe illegal mining. Biaya Galamsey ekosono. How worried are among 40 sampotem wonum? Eya kamia kwa esa among 41 no afane normal. Because in their minds are creating a juma dia momo. So they are okay. But the ripple effect ni say ha yensuo na ensuo no mba ye de e dia momo no ebi o madwen hyedan ko honom. So the commitment na make is not only about aban. Ye dia adwuma ne koye aban a MPP beba NDC be ko NDC beba ye be ko so atena ABC dim. Because the commitment is not there. And for the chiro go look at guys like Bayani, Nini, Kwame Asumadu. Kwa Galamsey mo ye no osi no important one. Especially Baya. I no can adwen so bia ntimi nka ne hwe or your ga. Ti osi no important one there. Galamsey kotwi ba brema dodo na aso no. Because or your guy. Because onya mpanifo bi ya epia na chi. Chebesle labor unions the nyina ka ho be ba no kro me say ebenifo ye be ba ni o ba opepa ne say ye Ghanafo ye be ko die tia sa ade especially ye nwen wo sa bia ya ye sa illegal mining. What is their commitment level? See if to start we ase ye nwen me illegal mining no. Galamsey. What is your commitment level? It's ye ne think can ebe konkoni kete gidigidi o because ni oti ade no se bofa ne se enya de bia mfa ma no. Our commitment, our resolve. Yes, hello, good morning. Good morning. Bako de. Bako. Eda nyame ase. Ni ba cho free. Me ka cho free asanke gwa. Yetio. Opani. Ni. Why are there pa na am say wo kasa no na o kasa mbi say enti wo mo ile Galamsey wo mu kuro me so no wo mo ye no mo ka fa ho. Very good question pa say e kuro na ye Galamsey wo mu no. Wo mu ni say e create employment emo mo e di ga ho ibi akoso wo kama
It is a Galamsey no say you bet me at you and I say you bet me attacker na just a enfa how be amre community no. I was say engage with the community. On community be illustrate on one school. It is at the end woman him tell you more kromo asabi say mo kan. E kurase for no one say that name is so almost that one. And now so when it's kana odi. It be patrol Galamsey there. Mate. I was here attacker but yen say ne kwan so na say be ya. I want to so magana be bring. Sunya Sammy, good morning. Me do so many questions are incoming. Medase. Sampacho free. Me kakasesi abeko abetifi. Yetio. Yo, mama se fidie so na mentia unu abema ya opeke koi. Me kasa nyankopon hira mate tumi papa. Opeke kwa ha obisa wo fifa ho te se no me niji papa. Medase. Na enne wo dressing so de me kasa nipa opam wade no. Echi mejo no ma na nesam opam bia me ma. Your friend level up the tailor or Medina Libya Cortes. Why? But the number better. Ma memo abaso. Na menche jumadin a woye. Sabe Galamsey opanyine menye 57 years. Okay. Wo tu Galamsey o Ghana enye ne. Na ne nipa bebre de ne ho ede aba befrem. Na munua mo nsenkyerefo ni bi wo ha opanyine kanyankopon so amekra kwakwatinsia. Sa nyenye bia wunua mo a sabe wogigina mo wo so ko take Galamsey fo onyi Galamsey skada na. Opia di Galamsey fo skada. Sa organize ba fo a wo keke ka won se bi nya ye ka won hu sa bi wuntumi nkwaje pa yere fo fa ma me se me nkonkodo ma wo eyen to trainers here de tutumi nyina eto bi kwa ban nya sika o de betua workers ka sa nkofo a wo to good wa na ban ka seta so nga na odi tua workers ka na sa do ka uti abom si Ghana nyina nkwa demonstration ana ya nkwa strike mesre omani e pese ekon anim Galamsey wo tu nya ne akwati sia me ye so se woni obi ma kasa enye 2 months akai sa 2 months akai sa bande ne mu je kwanya ku bi si Ghana Asem kan good morning. Good morning open gese me do dru jankuba Medase yentio mame mo abazo pa Medase na Galamsey attitude here minia edruba bia mekan straight se Ghana fo nyina edruba bia ye nya atwom okay o kai se mo an senjufo me na do dan kwaku fo do ne presidency to so Oma Osma Slap Foko Galamsey site na di Brazil so eniti enya dana foi me sa ko de me kan bi wa kwati wo ka ho bi en satem senjufo mutu di akire mo am kan Galamsey edu se dru brebia fe Ghana o say Galamsey na do bra ye nia oni afa che ho aba se de se ye koso Galamsey na do bra na di aho kira ba ena bi en de nu omie wobie fine wobie and also nkyerese wo nipa ne ama wo guta pipa ko ye Galamsey no wonsum oti asenti Galamsey ndi asenti obie ni ho a ekese ye nia nkasa se de wo kan kru community na nkasa no ebetima fight asene abanpo asene soja asene obia muna ye betu Galamsey no ko meme sa akode mifrija nkoba ne bia makom mranso me kwa kutu akwadim sika gumboto me ko so munsuo no munsabe enti koma po no edu mo na si fom so mo mpene ma sa Galamsey no nkoso wo hene kura bia ne obetumi anasa Medase mame fama ne kire Asante Mampon 2 pm boko de Aisia boko na also Ebenezer boko Asante Mampon te say Ebenezer de rade odi abidure na mani san so de nyame adom so ye pa ye ba fie ne kire ye ma take us ye be shia wo ho no ba se ya kwa bia Mr. Oneheti ho team coordinator deputy okay abena ene birthday okay enti Heti obi ama 2 pm me show happy birthday answer minia share Galamsey sem no esa ye sorry na minia se ba Galamsey a just a community ana se ekuro ana o man ye nyina ye kabomba ko na ye kasa ade no ye nye ne ye betime ba be break Galamsey ne ye de mpanifo bi enam akire ekon akotu sa na ma no emmoa ye etime de kamemi susu ye mu de te se de mampon isi uba ya ekuro mampon ye nyina ye ka bom edi gidie opepa kroye se ye mpene ma Galamsey ana ye metu e de say gold ewo ekuro Asante mampon sa na ye se ye no because minia ebedu baby no Ghana ebedu baby kwasi wa ha isi ye kokra nsuo efiri baby ansa na ye de aba MPP government ba ye see ye kata Galamsey so eso say ye nhwe
Ye be sere ye man panifo. Ade na ye ka se enya ade na enye. Adase me hu so bi na me kura me yam hyehye me. Akwazi woni me se enema na omode fra no. Oba kura num bia etimi ka akura no yam. Oba hu akura na bi kura na nani ba ko. E bia na bibi kura ya akura no. But I say 2 p.m. Peter, good morning. Good morning. Peter Pacho Free. I'm Peter Pachetti. I don't know what kind of no crap and what kind of Galamsey as you to a different community. Because all the social media forming no more. It's a little bit of room of knowing all the year. Now the community is for a month. I believe we had it to be a better journalist, Beba, or coming out of the different drunk. Or you know, you cannot send a man to you there. Oh, yeah. When you put 2 be a crew, be any for 2 years stop him. I'm the year demon, you am paying more money. Okay. I'm too much in point. But the man is a Bruna Panama, you India, about the two of them, which you make a super one trio of saying to Libya. You know, the work and the crap, so then I walk on Yanni, which my bomber by a fight again. That's it. But I say, Kwaku, good morning. Kwaku Pacho Free. Pacho Free, what's that? Ataniata. I am a V if part. Kwaku Pachetti. Now, my dinner said, Galamsey, no, you know, or more ash, why say, I might young be almost cost. If I decide, you mean, if the same thing say, Galamsey need be what I see, or say no. And you could afford one, a walk crucial. On no tones, I see no, Emma, China for an answer, a kumako. And the Mima dream is shame. Maybe a Galamsey will be a Juma, a Waha, say, a body with equal to Juma, not a bona, what even only ye come out. As I said, you said, you won't see me. Minimum food, my head, one the senior. Like Roman, but near the body. Paul Galamsey for you could. In the bad of easier. And so there is another corner up to Kuku for any addition. And come to me. Okay. Matikaku. Fetch a bit of woman, so any more papa. Original San good morning. Morning, we never see here. When you are Boko there. Boko there, Sanquai. Original Sanquai. Ah, fetch me. Fetch him say, Wahumano. Etritomu. Why too sober because I can't say na yedim yenka ho biem. Yedim yenka ho biem. Our resolve as a nation. The price of the current our resolve as a nation. Say bit me delay with Galamsey in our form. Even at this na me nwane ka no. Asante man for decide say ye taye hene da sebre osebos yo tosumienu echi. Say yem prechna emma yentuf magudie wa because ye wo say share de gu akom de abo ef magudie tuo ho ban no sinto wom lupos wom say yemiemu a emma so ne maso china so it tells you say manfo no wo bia ye Galamsey no omo obi kapa but eba na say nyina ye din a here think Rebecca say enkosi aga but the real effect no mo na eba mo so Kwame good morning. Good morning opani kache Kwame Pacho free me kase fra sankregwa mate kwa yetio nyakufo shop asa nyame se aduma wo ye na mame enka magana fo dia che se etuo ene ajan entumi mu Galamsey wo Ghana enti omunya se sojafo ene wanfo be bu Galamsey no wo engage community na omuye Galamsey wo so no na ya nkasa ye hu se omu se yesu ni de ampata sei ya ni se yesu asei yenim say ya sa say so mo engage ya yenim kwa be fa so e betumi ma Galamsey no etumi aboama bibia akoso kama eti Kwame e beti wo Ghana mata Kwame itio just wo bia ya sa Galamsey koso yi ufi se de pa na ye ka kire omo ye Galamsey obia wo na o metimi eti no majai ana metira say mo ma community no etia okay na committee for ne assembly na wo no yanka se betimi agina yensuo no mo se no yanka se wo han yo issue na ye no mike yensuo ni no asai on tibre fi anwo ana omo abebu kronim ya anye kroma fo no kwa di agima no kwa no ye to ye ti omo engage community na ya ye betimi
asia no kwan dan so me tuo etuo ni de ba mu a wudi be si Ghana o because Galamsey for me bre wo tuo etuo ni ba mu a ne be but enti kwa me nti mu a mu wo saa community wonom no Galamsey ne koso no enhamo mu ntimi kekam ho ema mpanifo ma kopim sa mo twese mpanifo ma engage man sa na ma bibia mo so atwa na mo ani de say aban no ma yetumi because aban na ma community tumi a yentumi nya sa adwuma no kwa me tumi no ekitamo tumi ni kitamo ne ohina wo honom abana msini honom assembly members honom kromafo no tumi ni kita because constitution e Ghana for constitution nipa e be pa ne se mampa no oni ne yo ye nyina ne se o hodi constitution no e de maye temamfo no pa so ye ni mo e ti se mo kire ni se mo ka kire ye ni kwa me da nyame nshira akis me good morning Fakwasi bokore adunya hweye wo fast mo ho dempa na so e nyame adom so ho ye pa yetio ofa no nkomo ne de na sidi o ti bisa kwa men question no what you say we are professional journalism papa yes na Galamsey Asem ko kan na akoye hwe wutiri hwe wo che na o bisa kwa me Asem bi se nti assembly member to say ka me amekete me assembly member e wo abi any community ntimi enye bibi without any abano intention na a good idea but Galamsey no ni mofa the community no maburu nya ditum say omopa Galamsey no so a my konfa sumo bi mo abanyo and ye community for no ye Galamsey no ye ka ho bi because obi ababa Galamsey on woni masase no so Galamsey ni bia be Galamsey okosoe wo nana so na amana asase na odasoe wo assembly now that's why committee it is a Galamsey ne pese tu ase a yes ma soja fo yes ma police fo ne de enya adwuma soja fo ne kwa omko je omo de na ma ba fie je jampo de police fo ne kro omo ti omo kro na omo ti omo a omo ti ko na ko e adwuma na nipa na wa te na so onko e na adwuma onko e no wo hepa nti mesre se Galamsey ne ka fie bra no ase a me amfa ma aban ne ko a se na na se wo mpene so krom fo se mo mpene so de a enye na ka e se maburu no so keka e hu bi nanke ye tu ase e ti se wo bi ka se wo twan aban a na se aban wo tenkran yo obedi wo hu se mo ye Galamsey aban wo tenkran ebedi wo hu se wa sa ase sei ana se wo nsu o sei nti mesre na nanom se me de be ya anka aban mfanto na de na nam ka se wa wo ye ohene bi ya ommo mutu Galamsey e wo kurom so no yenye wo hene efiri usam eno de ye ne fi sanka no so betimi aboa wa na roma say Mr. Nobody good morning. Fine morning, Meta Wafe. Anyway, Juma Pa Woody. They say, Abano, wa born in whom modi wo Galamsey ho. Na unim say, o fruit biano no be so e choto. Abai born in whom modi say Galamsey no obe tu afe no. Na NDC for Mr. Nobody. Mr. Nobody. Mr. Nobody. Yes, sir. Obi edi hofobi. Aban ye wo aban suo party opposition yo obi ade hofobi the way forward any ye hwe ni mo ma me ne betimi afa so ama ye manfo wo Galamsey site no almost we so kika mo e de akoati asa ekokese yo ye bompa ye say yakopon mo mo na mo a omo ye sa Galamsey nyina no ahemfo no titiri omo ni ekromofo no enhia ani omo a Galamsey omo ye Galamsey no so enhia no muni omumfa pampa so na Galamsey no momuntu enko nsuo no mu enu betimi aboa ye okay but I say hello good morning Mahino Obapa Kumasi te say yes ya dem Kumasi boko papa na mo so mo ho ye nyame adu yeso ye ho ye pa mpa hwe ne de me etio Mahino me da wase ne odwuma pa wo yi me so me da ase eya me de akokoduru a wo de ye adwuma no Ewade ntum nchin wase amen Ewade nkan ho omo yokoduro ho amen omo no kwedi nti omo oni nkyere ahoden yansa omo so amen osefo apam de Ewade mpantiri wakwam amen keta se ni dream bi beba wakwam se ni nti obi di be to no Ewade ntwam amen agency Ewade mo ho ban so ko firi watanfo se amen omo nyansira abre na abre nyina onu prekanti amen agade mbesa mbeka no makan wi right nyame nshira nyame nshira so osmo ye me fa frefo bia bia mama makuma tomiyem se unya ahwefo na odwen ho se ya
eyem kranhye e de ma wo munti yabamu mu da biada munti yensensi from da biada oba pa me da ase nyame nhyiraw nyame wonhyiraw nso no wasefo enhyira ne mpagya wo srede ma me na domra mfa mmoho ennom no wabusua bede mo sene kranhye a mo hye adwuma ba ko fo ntimi nye da bia meka chiro sabi menye perfect da bi me gina meka to se me ye kronkron ya na me twa ntro na akyerɛw bitua na mo na me chia uwi obitimi fro akosi wi akan na ntesa ade achimba ba bekorete no ade achi am ba bekorete no because me nipa emfa on nhwehwemu ebe ye adwuma ye mu enye ni nyina na tore bia betimi anya na 100% tore bia bechia ye twe wadwen si su anu akorete no tie da mo se ne mpanifo amusumunya adaje edi tie yen ehwe yen etretre yen edemu nyina mo se ba se na meka nda bia no siam ye ni amre ekon so a ebe sinsen ho se ya na yenua kwa me asem o ka bia manfo fi se ya agoro ni padodo a ete mining areas no nkomo anam ne kwa me di no wonnim ampa enye boapayo enye ntro eno motwa eye no krese amanfo na nkasa nim se tumi bikitom so betimi asore e de etia sa de bone no wonnim enye ntro but this say won kran ne kuma se takra de tamale a ya adwen se ne yenim ne ma no sa ne yenwam se won krogba no so nim onya no kure bebre nim menka so ye ignorant but ade yen kan kire no onya we sa asem no kwa na ye ka no ono kura no betimi asode waka e de esiam no kwan Banano page say Kenya Yakopon said nimdie ni suyo mu a afrefo ne nyina so kabom no amnya baba tia say ye ne e wo mining communities bia ya Galamsey ekoso no yesu o chefa etu osinofo betimi asibaya ene ni ano kwan si ye mamu nya Galamsey ne mamu nya ne kina ni pa o si wo tai baya echi no enso no me face mu osi no Saman fuati osino asori waka. Say enough is enough. Tell me any government machinery a bit me akudeti amanfo osino. Abankran tempted. Because the voice of the people. Nyankopon ni ampa. Timonsu amuwo biaya sa Galamsey ekosim Ghana mamrama mutumi mo sori waka de jema mekanis anisi asu nyame pagu nyame man pare se kodu pempen so bi so ma ye be kran so de aba won na won kra beji anu mansa na mo nya bia no bia mo no ye wo about 5 million per wo etin kran kroju mu de so se ne beba e baba so be ya wo no esimo momani amre na mo sori waka antu amanfo no so sa na wo amfiri pom wo anya musuo na wo se no na aho kire ne pa e be kamomo de bia me see yes aban won e chefa because everything under the sun leadership aban won e chefa but say aban en sorry ya e dey say yesu yete fomos no yesu ye ka ya no fantum so no how born in e beba aban betina nkra no ye oh sorry but momamfo na ewu asem wo ma ani esai won sa esai won nai esai ebim kra be man ahotecheba because obi is capable be she pom won mo a wo sai wo daache
Yekase bedi amanyofo ye chia o. Omaguri ato pressa. Yeni awo form need to rise up. Those in the illegal mining communities or see a rising yan sole waka. Na na manfo ni animu na na ye dibia eye. Abraka jipenfo ye dibia eye. After yen country nyina ho say ya ye o mine bone after ya sre bone fache we are taking a new leaf. Ni en hwese sakraye bi emma. And I know be can a soldier for near police for the other mobile because we actually second on babedie. Second on babedie. Now how does it modern? But yeni a or how no yeni a what be a Galamsey air costo. The super the effective demonstration against Galamsey will be a demonstration a because of biaya ye illegal mining. Nema ho na otwe sense akrabi emma. Second, labor union so much story on the 10th why demonstration. Opa masa demonstration no enye idea among 40 biaya ye illegal mining across the country we be mining bia. Near say 1 week and sakraye ma. But no crowd was and demonstration for Galamsey no and say organized labor no crowd no. Say tran krani demonstration for so bia maso. That's the fact. And for so be amaso. Yan ko time man for nechi. E wo bia illegal mine ne ekoso no. Yan sha man for no kutupa no so ne waka. Enyina wo na so. Ye demonstration won kransa na Galamsey to achi. Ye demonstration no e wo bia ya Galamsey ne koso no. Yen pia hem for no engum. Yen pia MMDCs ne fangum. And let's see say change be ba. That's bro sebos you toss me no. No tisika dweta konya so. Sante mampo hene. Mampo fosi e dawase. Ya si e dawase. Ya dawase. So gina wona so. E de agia sante mampo de esuo. Hwe nsuo wa sante mampo. Ye di agrope kani nyina besai. E na me won bi nua kwasi pon. Of a Santima report, Eddie Bakubia Babeto, now shows so any kama. What's the show some video no Eddie Achro? It's really kama. Because ye know here. Or so only a nyabanya semo. Many man for in a car to say, no cressa Santima pon, a good year ho, good ewo. But many man for in a car to want to say, near air cost you a gun and miami out to young plain and preaching. Yes, yam preachna. Because as on mine, ye timi who could bet me afaswa, ye be dealing with illegal mining. It's yam preso ne, yam preso china. As antiman po to go di, ye wun so da. There be a bit di. O be no to asantima po ko dwemwa, yan tona de. There be a bit di. Tida sebre yame won shira no wasefo won shira wa henie ye hwenum se na mayemfo ye wo miamia hodo a sa Galamsey ekoso e be sore waka se me ne manfo me de aboso bom ye furu me ne manfo nyina na sore be se sakra bi e be ba no sa 2 years ba na de to so enya san sakra no. Today you call it for ban a ban and for so be amaso. What we need is the commitment, the resolve by all and sundry. Nipe biara yo wo memu. He nyina nkanchire ho say ya fumo man asase na che. Afede enough is enough. That is the commitment here to fight Galamsey. The labor unions, yes, a year or manama mrama home kwa say bet me at said piano. But I believe say, let's give it a second thought. Yes, I restructuring.
You need to say kosha man for the one mia na yes illegal man or no say support to them for them to rise. To maybe organized labor bet me and say Ebia this week we are doing Western region. To the public say 2,000 nya chemu to all the communities. Je. Me see 1 week. And nya soja for the be you free 1 week. Nya soja for. No ye ziba ne beko 1 week. The next time you TS Central region, nipa 2,000 nya chemu. Oh my centers. Je asanteman tamunye niye bia ye mine wo bia some illegal money acted te bia ye tie won simu am say ye hwe kontran de ye be wie na cha bia 50 Ghana na manfo ji akwakoda omonye hwe ba o sa manfo na ote bia ye mine no se na menua na ka no o se akwasi ne wo kan anya se menko na minimo ye nim ananya ntro Enyantro and Ocho, Enyantro, Omunimampa. That kind of education needs to be given to them. Yameke, you know, no kese. On Shraye, Nada Bianco Sumia Candifua, a bed dream of main, and no man can commit the acquaintance here.